Ka khandru trek nai lur arja apsau kumba ka por arbaje ei no phaisngi kaladon ka chingcha sha pom Pyrthat yawi Dieng badak tei ka por hatrai tu Dieng ladon samut kibriu ki badang iri islap kani ka chingcha kala jak Shillong Mowchadep West Hills District ka baha po Alaskan CNRD block kita ki samut ki bala Mynsaw nang ka sha pom Pyrthat ki kentup yu purastan nak Shillong mukro u poishongkha nyokmai usamaya lengdo bonasasnyang uhepting nak Shillong mushrat bad ubok tengkan na nyokmai katkum ka khubor ba yolum laong ba kita gibriu kidai ki balai ching yabriu ha Shillong Mowchadep ba namar ba ka hapslap ke lejri slap Trai tu Dieng ubadan harut surong laong ba arngut kilaman saujur kat ba arngut pat kidang la ban kenria adladi na kate ki caka yagini ki bala man saujur la penket marmar de ki pajba syaka caka ajuk sumar bahjan kata hasa sniam tak ada khiu tu. Oh soalan belum ada. Lah. Ya apa yang kari khur tak kari pun ha? Bek le. Rak. Le rak le. Le rak. Kalau le lah. Wai. Rak. Hei terong. Tham terong. Wai. Sok rahim le ah. Dia tenggar. Oh, ya kehepmu. Belum. Rak. Kejap. Tap. Nak khiu ni le nak khi. Rak ba no khiu ai nak khi pai. Le rak le. Rak. Hoi bai hito rak. Rak le. Rak sostal dah. Rak sostal. Ha? Sok ke lah pai kan du kejadian. Tekan orang tang hitung tu lai kula pai uci tom oh. Ah, ni. Pai katu sebang itu. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya